ata ngita amilo amu ia le lupe fa yona pa ai ona ua elele atu matoe sa se o ua sia le atu ama konai Amelia Famana Kalau fai soifua manuia Amelia Famana Wa mai oe Nei vai ngole aso ta tonu lo manuia Pea oe Ma lo soifua ma lo langin ma Fea lo faya kopo Ma lo soifua manuia Ma lo le langin ma sole Fako ala si mea soli Fako ala Toi fatala fatu Paya man malu se tato atunu Ya ona taluai ole Tote le lava nai woma pa angamus Sa au mai ala tō mana onga mai mus pe alue bu e mai se video ngā mea ki ngofo ai pe a mai fo i ngā kungu vea kuia o le wanga whai mai ia lea la whako ala so le ngā sau a mai le ngā le mai a onga moe pleso nge a whaso mako a whaso le a onga ngei ona ola o ia tamaiti tu ala to ainga pe o pe o livia of ku mau yaso ia soifua manuia fa malulu atu pe a misila sofa nang ole lu ole wala ole ke mafa ila va italia tu manao ona ia tato wo man tato pa mai mus se ap kangoe bu e mai ia nga foi me ke ngo foi pe a mai ia lela ua te ale tu la lua ila oli ia le ua sa ua mus talia mana onga ai e fai lava singa vevela le aso singa vevela le nge aso sole ole lua malulu ala fia kalia afana tanvasa malo soifua manuia Andrew Ngawa Talo Falava Kamu Tata Dole Sa alau kala Olma kuwa expensive ako sua fasa Ia ole ala tato Eva mo tato fasa virvili atu Ile se tasio tu neyo Kusa ko kongu al mako pikongu Tonu tae au Mawa seva noa Ia ona tato asiasi lala ia ile taulanga nei fo istete o Malaka. Ole skekenge o Malaka. Ole stete pitosilia lea ngala ikiki istete ese fulu ale tolu o Malaysia. Ela ikiki di skeke. Ai over male 4 milion ngale population na. Oronga winga ela ikiki. Devon, malo saifua Devon, malo lavale. Ya, ole area la le kengo foi. Ka o pikong ulang kengo foi. Ya foi. It is very much convenience onga e ole kele yo o kampangi ke kele la kalaka yai. Be shopping mall. E mamau mai markaulanga. Kamuta malo lava ya ma ngai il kau makua vevel ole mea sole
Kwa vela e laka e shopping mall, laka e whale mai. Ia, makele o le mau whale ainga veanga lea e whailasi ma mau mai markaulanga malaka, sitia malaka. Pea ma se lua lima fulu ia mingu ke alua i arkai milange. Makua i pisia. Whaftai tela mile whamoana o le makua i pisia o langa winga. A luaku kai minge i ke alu i kai le siti. Leo pe a ko ale kula e kere o i kai. Mai se as whape nei as afiafi as fraile. Ua makua i ko a kele ale au Singapore lea ua ne wa whai malanga mai o peo ia al mako skeke. Ia e whamau kuma i eka whaonga le au Singapore ua e loa ka ungo fie ko e la ikiki kupe Malaysia. Whakusa le lako kupe a o ngeila e makua kumo ia. Ia male sae ko e fo e lau Singapore lako o le mamau Singapore mai le nei le mele leo te iai e ama se tolu le whai tula e te alu ai le Tāwali e ke drive lesis kekenga o Malaysia ia e kua oilam Singapore ia nga e alu ela ia Singapore rona winga ele mamau Singapore ma konge ia lea lau tatou whasavilvili mai i lesi tū lea lesi tū lea e kau o le MITC whamalulu atu pe halu moku whamalulu atu pe halu moku kele la whale oloa kele whale ainga ai o le mea la leo te mana o e tau kau whailoa o le whainga o i ku e whai whale ainga e se ale ku e whale ainga le au Musalemi e se le ku e ai whale ainga le au sainga ma le au inkia e kau whelaka i ara sainga me inkia wa e whakau e whaspua ia o au Musalemi ia e whapiko ale poloka e whailako whale ainga wa e le mwhainga whakau whaspua ia per tūlanga na o le kula lea o le vaenga la leo le kule le ke whasavirviri mai ai e pei e mafuli i le au Musalemi le kule tasi sila tui i wharoloa a koa ia mawhale ia o whale ainga ia ia o whale ainga ia e whapitoa lava mo le au Musalemi ai masangi whaianga usau ai wai le whasa o le whale ainga ia la Musalemi pe ka o melei ia ele whakua o ia so se sau ai fia mea ai ia le se senga pe o kalima moe mo whalai ai paule mea lai ona paule mea laina ona whakau mau e se ia whale ainga le au sainga o lau inkia ia ona o le tūlanga foile o le taitonunga whatapua inga ia o Musalemi ele ai whaspua whaasala whaspua ia sa fuinga ingu se ava malosi ia e whio lolo whera o Musalemi e makuai tau ala ko vai pea ingu ia o le area a ko ala lea ia e mafuli le au Musalemi ia o la ko whale ainga foi le maanga ia fo ia mea ai pa wale mea kusa ele ai ma se senga e whainga o mea ai o kuka ia e pa wale mea se ai ia ele mawhaio na whatau as whaspua tūlanga as whaspua i whale ainga Musalemi ina ona o lato tatanunga whale Musalemi ia o whale ainga la au sainga ia e whakau e whaspua e kau mafulia inkia pe kau whaamelei whaila ko mea e wha Musalemi whainga e sea e vai is whale ainga se inkia e whakau e whaspua ia ngare au sainga ala kele ai so sko ainga kukai e kukai whaile whaspua ia male tūlanga lai na
whakamau e se mawhale le whatau ele aba. O le mea la maali ai. E mamau e se malwhale e whai ngunga whaangai o ka whaonga. A e o aku whalo o loa le Amusalemi. E whakau e wile pia. E whakau e wile pia. E a foi. E whai singa whawheu wheu o roka mawhau whau. E ku pei e kau raka ngol mea. E kau whekala i pole ansa o ngongi mea. E whasale i ngut pia. Aor kele o lango wharoloa. E whakau wile pia. E masia ia koe ngā whale e famous a ingei. Whakawal pia koe kaungo whieri ai awa malosi a tiro lama. Ia mera ngā e kusilie. Ia ele whamasina sina e mus mai whasona mea pauale mea. Ole mai tau ia ma whaitete tūlanga tau i le talitanunga. Ia whaitete la walanga ngana e tau tala ai. Ole whaaloaloa o lesi talitanunga e lesi talitanunga. Ia ole me pitasili nan tau e telefo ia FSS inga tutupu tono nea tunuu. Ona ole SS lava me tau talitanunga. Musalemi ai maise lava le Musalemi ole talitanunga inki ole Hindu. Ia mai whakeresiano fo. Ai seasa e whaalongo ai whaanga le Oi, fes ko kele au friends, ko kele au friends, Musalemi, ia ole le ia, fia makaka, ia ai whaintaan ton, because ke ese mai lo malako, ia ese whaala ko kala whai, ole meala ngai makua number 1 na ia, lau Musalemi ngai, ole mata ata, Tau sa fia o na winga pe a ata mai lumo oi. Kamala ngai whai ngoi ma ko le snake whanga lea. Milo, kelele Milo soro le ulua. Ia se vaingan nai nei fo i nei tu o Malaka. Ia ole Starbucks. So os fale ainga. Ole mea piko silingangu mea kasi kongon ngea kungu o Malaysia sole o ke la ngonga o ke alu ese ama Malaysia e o ke le kofo ingisi mea aisi so sko inga kuka ese le lopo ala me fai isi mea aisi mea ngai esi dialo walu i fale ainga ke mau ki ngoa le leile mea ngai ke alu e ai e vola me malo lava soifua pen fasavalu soifua manuiauso ia o pen fasavalu les kaka moli manga o mai ia lea lava o talia mana onga nga maku wifi le leila umoe ia va pea ala e loa alu lo e fai kuskako live ka fasa vili a kwai fo ingeia fiafi ia ole kelo kampangi ke kele ia la kalaka ilo fale e fai ngofie ko ui ngofie ua mangaia kaimi ngai wale pisin makoi ku langa kaimi kongwa lea o lea ua fako a uma ia le fako a uma le fo ika ungol mea kakalo Ka umale aso kakalo le Amusalemi o le tulae sumalua ia lala wa mahe afka umala ko aso kalo le asfalaile ngei o le la ua anga ia kui ainga o makuai fai ale aina ko lala unga ngai awala tupai Okas expensive kalau kau suafas. Famalu luar tu lava til malu satu au ever. Ona telangona faz ko aquele kau suafale amis. Onga ke iar ko kilo ku luma eso alo male wafu. Ke iar ko kilo ku luma eso amale wafu. Ai tato eva mo tato fasa. Ole
ole mea matai ole vainga I tono Malaysia so se vaenga Malaysia e mea maka fasolo ako onga e fia kele I Malaysia ko mo me ole la au e fa malu ai onga ole vevela sole e feo lolo sa mo e mo se e malu a Malaysia maka ukia tupa amile fumana Smoking Joe malo sa ifu also malo lawan sa ifu baila au ngalaso or me ngalo ka kepole alwal waso ole wafasa nga ku rumah kulum kavale leo mangai al ngau la wala ngi asosol faka umakalo e kalo le fa nga ile ongo ia makavola yang kukula awal lau ka vale lungal awal ko ki ako le kula Korsetta to sole sa o sol e kau brekken dan ba fa ia lau fai vari kau umios wafa so ya la afalua sole quale ese paole ma quale ai ese paole e malulu kavan ke afu ave vela se longa ma quai fai patata I lumbale meale de malulu mea kwa kaila sole ia aso ia pawa mea ia tato vi ia le tua o fofoanga le tua ia ole pule fai to tasi lavana le tua ko se ve kawia umar ka ko lai vai umar o pensinga ka vale ya ai lava ma se mea fai ngai tato weva tato fia se sui foi ia fasanga le nei aso se ko es foi mai louco no makavale al mako area o ile ngofanga le ka o Aotearoa ia e bracken el mafo fa ka un Aotearoa o le kula le ko ke o ka ko mai ia e ko ke le rai au sainga o le inkia io ala ke le ngo sau ia ai ngai fa spua ile tula le tu mai o ngale ya masang yang sau ai singa fa spua pe ai se kokara kamal fas pua asole e makaukia makua ele loa se lolo fas pua ele mangai ale aisol ke o kama veanga ele fai ngoa ka ko le maio pe a fain favla kamala nga e kukale au sainga sole e ke ai mai sole le umalofia ai sole e aingi maka fanga ela kalaka ngile meo lo ela lai le ai e fai simma maka fanga kele ol mela ile city tonu tarasia pule alo fale ali au liela sa taiao pe mau se avanoa ia nga ko fasa video lola ia city fai asima mau mata fanga e fai si mau tafanga lei sunia e fai so koala amon moli sorry la kau expensive mai foi ka kof silia vai sau lua malu so e umar ka ko live e fa uma yala ia wa foi fa is fa maus kingo fa uma ngal ngal ngi vai aso os mo so to lua tina no fa sa ili tava ese ya copo la ese maloso Korsetta dot kwa oyo Malaysia Singapore ngai ai fale ai nga mako ai le simalanga Singapore ya o kwa oyo Singapore Malaysia kekenga
Ola le kumu le au Singapore. A fale ainga ola kekele e me o seafood ma e a foi pe fa alua e foi ngo ai e kumu le au Singapore. Ai se a le anga o le makua I kaungo fia ia Singapore. Mai siaro Jerry vaenga ma lo sai fua. O le maku a South Singapore e fa kausanga seafood I ola o le makua kaungo fia la ko eneliko ma lo sai fua isi tolo Pereira malo mus mai o Krenisila kamisia ia o kilangi so ka sainga po lo pe ya nga kongo asol nga lava me o fas po ai ma nga ai kukal au China so fia la Singapore mai ka fainga le weekend onga o le makoi kaungo fia e ai nga ia o Singapore a o I weekend e o maila ia le kwa o inga o Malaysia fai a koi lak fa kau fai a koi ola fa kau fa nga lu vai aso o kai kaungo fie o Singapore fai sing kaung kaso pe fa kolu e pa fa o al Singapore ol makwa fai a sing kaung ka ola kaung ka me ngai ko kela inga fie o te wha malu atu lava e topa ia ma tau malu ona o le motu whafua se ia ku lava kako lai ona atu langa ua o ko meki ale poloka mai ele e kelfongi onga whai mai ua overheat ke rei loa I poran mafua anga le overheat kau loa le o kupusu me whapea te leo mai loa iai pole alma fua anga ai whai mai overheat kelfongi e wha malu lua tuai I la topa ia mara o to malu ai a tonu ai ai se taimi e to e motusia fa fose ia tu ai tato fa salonga tato ka koe vai vanga oronga winga koe won mai fo e kelfongi I le overheat a tonu e to e motusia mai rota to e vai vanga marka ko fa savilinga ia ona fa uma I le tato e vanga kwa ese voinga ko inga mea wala ke alu le sitia di so le yo ina o le area lea o le area atoa lea e a foi mafulia I le au sainga fale ainga sainga ia martele o it's very convenient laka I lo ka fale ka kele aunka ka ke sau I ka ke whakau kuai, so os kuai ngā me mawai whai asila ka laka hoki polo whatonu tofa aua pole mani ala fiafi wane mus pamalulo tuai a kaimea koe ka ofi mai ai ia ai ole wha wauta toi vanga ia lea la ua mai kau aku makanga pisira wala al mela manga ia inge so le kelo le awala alo e feso o ka I uma mau manga ala vanga le sa o pisi de sia wala ya la lo local main road ale wo kamia ku piko ko I awala io so si sila mai fale ia o isia no fanga o tangata ese ale housing area ese le shop lots ai pisingisi ole mangai ai ole landscaping e Malaysia o lato lau fanua ole fa faingo fia elfa inga kanga e mautu me ai le housing area o ila awala la le housing area o luma kui o ai me o fale ainga o fale o loa kikele
Kampangi ese fale o kiulu so se mea fale ka ko telefongi ya la wala la le ya wala yo ikanga ka yo ngala ko fale ia le ngongo fuai manga ala fa solo a ko kongo ka kongo loko I fale kongo loko tonu o kele va ai se mea fa ape ai au kilangi ka ngongo fa au kilangi ese fa ya styria au kilangi ia au I fa piko ale mea ai housing area ai o ya au wala le ole manga ngai au wala sorry manga ia faingo au wala ele ese au pefu peo samunta peo samunta ai pefu lo mala wala alikua Ola lau kia samal awala alo le kulia kuai le main road ko ya lu ai ile situ ol mato Kelkoli ole au kamino milo kongol mako Kelkoli ai ko alela a kole konsumi ngukyo kamino milo kongol Kelkoli ne ya ole housing area ko alinge ngofoi ka million ngea ya kelongo fi ai fale aba ko fale kai kai fia fonga fale angar ko ka ngofol fale ole me because dia nga ofo ngia ngai sole o isikanga ka olangi fale ke leo fale ai ngale runga ali yala ngofo ya ese me ngofol fanga ai kel la au China ma au inki ya so ya leo kami mai luma ila wala alo le ya ole si vaenga ngai ke vai si sila ko luma ole au sainga fo ngofanga ngai mafule au sainga o ila ole makua I mastala ke kwa ale fa kau ia ole ele ma ya ke kwa kama ya ole la popoa kasi ke kwa ma ko afu ya ke kwa ala ka ko se munta ya ale se sengala engu mer kasi ya uyala kofo ke kwa mo ka kala ko esala ka kofo kwa pesta le me ese foi le mixing a kamayo la koke pua ole pua mao iala kamaya ya ka koke ke mamo ke riva ayen ke mamo man ke moinge ngau ke pua mao iala eso le tenga fuera ka kuwa ya di le awala alo ali kamu awala alo la sawa pisira wala ya la fialu ai les fale ainga ya oso mai koles awala alo lo fa la vai inga foi ali kali ko maka o dia fuela maka o inga fai mai foi ka sa o fa finge se ya ko esse ai ele le manga me ya o il area dia ya ko kele au Salemi ya de la pas ya kulo ofisa o leo ole matango fio o malaka ya uia awai ono sanga sa o no foi ilesis kekenga Malaysia mo ka alo au ka alo e mo ka sanga fai ya singa pisios kekenga sol ai ko kele mix ai kanga ka au Filipino o au Indonesia ya lela sful kau sanga leo o ngofo kongos ke kilo malaka au ke fia uyan ma ko territoria foi
e file mu e le ai se vivesi vale file mu e slow ale alu mako malaka e kake comfortable ya kai ila ka fair wa idanga le ia mai fai ngo fie masangi tele mga ala ka masangi wa ela kiki ele se skeki kele ya ole ala karkolu tonu e whekau i le lei ar karkolu ya e koe o olol menga makamai ka ke whai uai o le e ngofanga e la ka la kai lo fale ele a koska usanga kanunga whakua umanga kusol poro ke ki foula ai foi al malo al skekenge malaka sa ko nga vawa ko le mea ia pe kai o e se va ai kai binge wa makwai kuku ai ia fale fou kampangi pisingisi ya ole kula la pe mas ngal kasial mingu ke e masangengu kambo e mai e fale masangengu ko le ngilengi mai fale ka fai wa ko ala nga ia mapakai lo marka vale nga i lau fale nga lau friend nga lau friend sai nga ya ole kula ko kella lau sai nga i le kula o ila le yai le mea keke pua ngu merakasi ala ila uia kofo kongo malaka o i e ka ilo i pe ko ke masangi le kau mafa le kuka el au sainga o le sau mai ka se makango fia le mele aiso o ila keleng mako mai asa fai le breakfast pe ale kapung kamala le a ele va veu sumai e kas fu wala so va ngoi kong kumu pas kum ya ngofanga ya konsisia ko nga fale ainga ke vai koi o ngo sainga ngai nga kusi mai ia o i foi la e kele i foi ia ngofanga fanga le ka fawai ia tupulanga manai ato sisila tu le falelea sama le sama mai no fo o i foi ma sengo so kan faw me ngai friends kaya wo ale ala le kala pe kalo le fa fa ko kala fo las farile oila so farile ngai. There's an open place outside ma ngai ke ka fawa ma ai foi pe fia ala ngonga singa mea ino fanga atola ne e malifa ile au o i foi kele ia fasa kele fasa le kula o fasa le asia uo sainga sama onga fakasi Afrika isate leala ela kuinga i Malaysia leala fai fe au le si falsa le loku dea langa loku masangiango sao ka fa wa kile mamla masainga fa sainga o sia wola le sama onga fakasi ya Afrika ma intia in sanga luafe tasi ya leala o fai fe au i se tasi a kalesia nei o loku sainga ke sian ya o ngei fale a koa ko kele ole au sainga a koa o nei area a koa e mafuli a sainga kele faspua kele falo o loa fa ka we faspua i kele pisingisi a ngai sainga e fa ka pia faspua pe saula sa o so lava ke sa fa ka sa faspua fa sa me ai fale yo iran ngo fanga le la mafuli kele loku fa sa
ia manofuanga fo ia ta fau mai vai vai. Ta fau mai vai vai. Ia e popoko a ia manga ia ole fa vase nganga e ngai foi skeke o la ko fale ia ole opposite side ole si kua ko la wala ia ole au Malaysia ia nga fale ainga fanga ile fa ko infraspua e ke le va ai se fale fa ka ose ava malosi ia e manga ia le fainga ese fo ia styria a Malaysia ia fai si velo la tole keiloa makua yo le malama u ia se fa sainga so kusanga fa longo a veanga le pelila 5 here in Melbourne talo fai ba veo ko ya mako ole ko sfulu kolu ya mako ya fiafi a consisira mai le velo la oka mani sa mani malo sai fausa fa fetai ma futa mai no sai mai to ti lava mai alta to se singa talasia ai o va veala kaeo awale ma ngai ya ole alu kai city ole va veu su kaeo ele feala ka ele feala ka e foi nai mata fanga matango fie ai fai si mamau ai atonu ole atang mafai lava sto au nai pasa video kuai yo olor vaso le wa engar ben ai le los pensi ka vale ai yo me ma fai nga fai ya apie vai e me maka ko so se me o Malaysia me se malaka ke aloi ma ngai an makango fie mai au le o me maka o lau fangu o nei foi vai ngole nei kelope ese lava tu no ia male styring of la coasteri na coastal fa palang style fa Malaysia fa sainga ia va ai la ia le mea la le ngo ka fefe ai ole pisi ole awala ya au kera longa ele se pisi mea lea oi iau kilangi ma Amerika ele se pisi mea lea au kilangi eri ko kia ako le aso ako ari polo kape o inga pisi I am here in Arizona Thursday night. Wow, pen fa savalu wa ai se tene Malaysia ke lua wo ya wala fa Malaysia ai pero lolo fa Malaysia pero lolo fa Malaysia al mela le fa Malaysia ko ka dia la Malaysia ka se pisa la wala so Titi au tātou o atu le vaenga mulmule o tātou whasavilvili nei aso. Ia, whamarulu atu fo istau whainga. Tali lava mana onga nei o tātou o. Mous, maanga ia pe alwe ka pu e maingi mea i pe a mai fo is mako wa ai aku. Ia, ke longa e maanga i arko wakungu, mako wakungu. Kusal me piko silia le ngo uloa ke mol maua ui engu merakase Malaysia sole mo so ofale ainga e sa wale sila inga fale ainga kau o ai lekai ka inga ngao sole o kaka ai smoking ala sai fuamos ala Melepone Australia malo laval soifua malo langema ole mea piko sili lea ya ua ye number 1 na Malaysia sole kusa ole aku nguu o kangaka ai e fia kere kaka ai so
kova ai i le lainga fale ainga ai o le poa e sau ke va ai ele ofi po le a le kele o fale ainga o ka ele kai kai ai o kaka matoi nei ke ale fitu le fiafi manuel le fiafi feula motufau maro fatonu tofa ke pro lo fa tele atu so tito manuel fa se vidinga le fiafi tai lava e ka se fululua le po o le mea piko siri ngai lau mai kaunge ka se fululua le po so le ke aluaku la e kumua fale ainga sa fa ia e fia kele ia kangaka Malaysia o mai e sa fa i fale ainga maka ia le ka alonga foi le or soka ka alonga le or soka langa fia kele ka alonga soka o le kele la o po ava ai pe kas fulua kar kasi e ke aluaku ai fale ainga ai mai sera fale ainga la winkia so le lai kumua fia kele ka ai ola ko wanga kula le ole ai ska mai kai mia ai mamafa me aka kai au ka wal po ka la ku ngira le onga i kai au e se breakfast ga on so ke la soli la manti mai se onga kale moa ma se alaisa ase faya onga fia la ko ai mamafa me aka wal po ai Jen mai se fangu Malaysia. Oke dei lola pole ale ko inga ngai manga oila kam slangai kere ko inga fangu palangi ngeng. Oi singa oi inga. Miona tunu. Na fakai ka ya. Al mela fia ai le lima ai le lima ai salanga e ai lima nga vali al meanga mali ai foko saunga o vai ka ko sa mo ai umai lo pe ma ye se o nga mo po se ma mo au sila kai me sera ai lima vali ilanga vali ai ke va ko fa se pa makka mai au Malaysia au Salemi e fa se pa makka mai o ke ia le e mangko o sale ai e sanga e ai lima vali ngale lima ka makau wa ai ya ole follow amos ka illa to fo tanunga ai alu loma fa loma ya ele ave se ai alu o tanunga fa kersiano ai o la to lavanga nu ya o lo fa alo ngia la tonga nu ya e sanga ai le limanga vale ali o le mafua anga ya o le mafua anga e le fa saenga ai limana anga vale o le au Malaysia e le fa mamla matupea o tangata Malaysia e mai se lava ya le au musalemi ale fa pikola ukala a fa pe anga il fale le taua la totele fa onga ina ni toilet paper tu lo lava le fa mamla mat pe ngana fa ngofi la totele fa onga ina ni toilet paper pe mai fa onga fa le ta ua la tote fa onga lava ye le vai paper so se fa le ta ua lava so se mea o Malaysia e o tono mota mala fale a onga o pensini o fale ainga so se fale ta ua lava e ta tau lava ona iai se paipa e kongeki ai le fanga au se fanga au fanga le fanga au mi ya la tote le fanga ina la ni paper toilet ai wa masani lava la to ile fanga ina le vai fanga au ki paipa pe umona fanga ia le fale ta ua ia na fanga la ia le vai ia o le lato lima nga vale la e fa au ngai e fa mama full wipe a umana tu lo lava
fa faingo fie limanga vale la e fa nga la ko e fo e fa mai pe mai ya merna e le mafai ai ona ai se limana nga vale ona ko ka konga o lima ka makau ia ala o fai popola e o sa su se mea ya langa ko kele ya au sainga ya e fa nga lava ia toilet paper toilet paper ai o le tele ia o le tele na o le tatanunga na fa melei po le musalemi na tele fa nga ina ni toilet paper fa nga le vai o la tatanunga ina ia e matinoa latou e makua i mama ia e manga ia fo latou tatanunga e sere matangofia fo ia latou tatanunga pe au wharonga koi ia Pamasange ya la ko o ue sei vanga na ala o le fale ya fata ai ya tole pai ko onga ya wa le fa pe fa onga e au sainga fa ya onga sainga kama kia onga sainga ya al majority ya o boyfo o Malaysia faz falis kalo mas fai ai eleng ya na Malaysia ya ella wosa bersapa sui sa faila usapa sui pe ya le waka sangkalu ai ma faila usapa sui maleoka mala falif kalo lang fai ya walo meet up friends makwa ai makwa ese fala ko foi me ai la fai poposo ko sa falif kalo mal fa mix mal falif fai ya pingi lo maleoka masa pasuila asa pasuila or fas pua amao ia fas pua amao ia alo mako ai mau friends ai elengi friends musalemina o friends sainga ma awin kia masanga makafao mafanga mafkanga deva mafanga wo ola makafao ma ai kamai makua ile umalfia ai ese vai lá coco foi ese foi ala patuna ya ese foi yang ala patuna la to malor kapua malor lavar kapua malor tapua ko kikia kako kau aku si uyor kako kafaonga mar kako fasavilinga ya na famae ai lo tasia tonyo va veala kaeo ngala ya ka elela e madele lo kaisit ai ala elo wakele iva ya sorry ya stonati sorry ya stonati or ko falori afo kaeo malo loma ko wali ko liver of ku mau ali ko liver of ku mau o ila le wangalo le wapasia kia le fale factory fai sai mingi ngome la kasi Kongo Asia fale sai mingi ka ole mami ole makua ngome la kasi Kongo Asia o ila ia vai ko kia ku ka fale ya lea lau tato wo o mai nei no whanga lea ilo whakao saunga Malaysia i Malaka o whalang wanga lea ngale pau a le factory sai ai sa ko ngā vao a kore mea o le factory le whai ua mea factory whai ua mea ke lele ngei i Malaka ya a kong le lopo Malaysia a kore lopo i le kiriva ko ele ua mea ngale pau la leo le whale sa kui ai sa ko ngā vao a kore mea sa ko ngā vao a kore mea sa le ingi au wala i kongo ngi mea ia va ai kasi epe waka usanga vai mela vai wa pisi awal pisi a kole awal
Ato sila tu lai le tu le. Ya, ole factory nga le fai ele sai mingi. Ele ole Mackie. Ele ole Mackie ai ole ka ole mami nudo. Ele 11 na tala el fale el company tele la valea lea ole koa. Ya vai mga ala a koa mai ale. Ole ngai ngofanga kosa ko nga vao a ko pongi sa ya kasi kausanga alewa makua ai ole si awala alolo kiling fa nga mai tangata no so mai ya o malama a ko wakele ya pisingisi ya o fire for ile housing area o warehouse ya o fale e mafuli foi lai au sainga e mafuli foi lai sainga le kulea e ai ma mea ka o meu pengi pa fa ngai pongi papu ya o ya la ma sango ko lengi mai lo fale ele a kose mi ke kamo e mai lo ka fale e sawa i ya to sila tu luma tu fale fo umanga ya o le housing area a toa na fatu amai on fai ya wa kumu no fo ya tangata ya ai sa ko nga vao a calling e mea ila e fatu ata no mai nete ari kele ala ngofanga sainga uma kele la sainga e o I fale ya pis kampangi ke kele ya fale singia ya e onu mai ele au sainga le se muselemi onga kongek fa ngale se la ko bisingisi male au sainga kailo ya kakele fia fama singo aka ikai ngame fa ko ifo ke water pharmacy no tu ai ka se Malaysia le urule ya ni fou a konge me company a to ale ne ya ale ngai me sa ko nga pau a ko sole kasia kau sangang pinge kamale pe kasi mal af kau sang kasia va air kum ya osia ka far ka fa wala le ka ole yang fale le sama le ai yo so fa vai fale mai awal company a toya ya mai ele 11 ka kala awa kukumu sol kukubu fale wa leva nga puka ya vango kangaka ya ala fo ele fa mai atua ya la ko project fo nga wa kang mai amai ya pau na to eva ne yaso ale mo lunga pensingi ina e ka ngo fiele pensingi ngai e ka ngo fie mai ke le sila amelia so e tango fiele pensini I nei Malaysia ya afata se tusati ai ile luata la lima pe luata la fitu Malaysia tupe Malaysia luata la fitus fulu le ringgit Malaysia ile lika pe amas kala fia esa mo ya ai ole ala tango fia ya fai mai al Malaysia ya au locos wa kaungka wa makwa kaungka ya ka ilo ya ala va ai fa kuskusa mo kaungo fia wa kasi il kala Malaysia kasi the ringgit Malaysia e onos fu sene na Samoa ole onos fu sene na Samoa pe atasi the ringgit Malaysia no winga
e fai singa malosio ka kokala Samoa fa kuskusa de ringgit a Malaysia olona winga la ya wa ye tango fie le afo pensingi ngai ai fai mai la Malaysia wa kaunka wa alu lunga ai se ya wa ye kango fie ya wa la va ai leanga o Malaysia o le atu Asia ai mai sia ya fair UAE au alapi le kango fie mai ele pensingi ya ai fai mai ala au Malaysia ya wa kaunka ya so ya sa kango fie olona winga ere ise me alu anga ilalor kau e alu ai lungar kau ya e ofo i mela wa yai ya mana tua o Kongo Malaysia pesa fai kula u fa soa ise taimi talwai por ma singa por dua masin talwai sa fai tu ila fa soa e winga ele tau o loi nei Malaysia mai tau mai foi le tau o le Samoa Samoa nei Malaysia ele ai ma se Samoa i tono Malaysia e mai fafo e mai fafo fa taitele uso po leo fa taitele lava e oi moa e o tau le moa ole makua kaungo fi e asori kwa kaungo fi le moa ai se le ai ma se moa e kasi e au mai fafo e oi fua moa ke leva ai se moa e mai fafo e oi ma moe e ai ma moe mai Australia mangi sila o ma moe langa ole makua kaunga ka ole matua ai o vala var kaunga o ma moe ai fa fanga i kongi ngai ole makua kaunga fia ia ka ke fiu ka ke ai ma moe ri ka ma moe kaunga fia ole kaule mo makua kaunga fia kaul fua mo kaunga fia ole trainga e kolus full fua mo e ai kong kolus full fua mo trainga ese fulu kasi ringgit Malaysia kusa pe o se mea o le ongo kala el fikala nga Samoa kolu se fulu fua mo o le whakai ka inga nga sa whaia koe foi lau wha soa e se tasi fo yo wha soa mua o le wa ainga le na o lo tau la i el se sila la fionga i pāli mia whawhanga ka ko mua kongu whawhailele kongu o le makuai kaungo fia fua mua male mua aisea leanga o le producer a Malaysia kele kampangi e o ya inga wa yaila ko pisingi singa fua mua ya mana ko pisingi si mua o le kele ala o pisingi si ma moele yai kaminge ngai o le au Malaysia au Malay deka au Malay au Muslims langa e peo la ko makai ai angal ma moe kaungo fia koi kongo fia lova ai yo ol faspoa ai ale fa kau mai so faspoa kasi se onga koi kongo fia lova ai e ai la fale ai nga kama vanga e western style western food e fa kau wai la menga ila ko steak nga mana ko meo lamb chop o la koula e fa kaua ma moe ia mai fafo overseas ai va ai la ai alu e fa kausa me ainga e lo pe o mai lau pe o masinga ai sea lenga o me mai fafo o ma moe mai fafo ai alu ke ai fale ainga ma sangia la inkia au sainga au musalemi ai la se ila foi ese kalma moe ol mo ka kaungo fia ila uava ai kalau fia ila uava ai what's the minimum wage in Malaysia? I'm not really sure el minimum wage kene lo por le postgraduate o kele fesilia uya ngamea kele fesilia uya ngamea pa wale mea ila uilo yai pakai ka inga pe o okay o lo ke sau contract ka ilua ka sanga renew
Ia lewa se fulu kau sanga karungo faya onga kongor kolisi ringi. Si ia ilunga ia lau kongi kau sanga uma ele si kele ai mefi si eva kwa lasi Wea kwa ifo au kene ilora le minimum wage te ia fesili ia u friends ia fako le fako aku kong le fako fo ku kong la so fesili ai ese anga luenga manako kong Lale pingi vai kasi mai ale makan fonga wakanga. Is her housing rent cheap as well? It depends. It depends ko inga fale ke e kanga rent. It depends ko inga fale kanga rent. Ia male area e foi. Ava peole town. Yeah, facing a kaunka isi fale ke ala ko fully furnished ke ala ko mako westernized uma kongo facing kaunka ai isi fale nga pat ila wa ai ole me piko sil yang kaunka kongo o Malaysia ole housing maka avali o me piko sil ya yang kaunka o kaunka avali ngi ai ava pe kongi masinga kaunka ila uyava ai kaunka a sesi a me ko aku au ai afo okay ya okay ya u but or kau fale kaunka pe a rent se fale fua ko inga fale ke manga rent ia mal location location mau ile tala Malaysia kusa kasi de ringgit Malaysia kako fa nga ya kala kasi kala Malaysia ongos fu senge Samoa longa winga ke le ia malos ya kupe Samoa ngai lole kupe Malaysia e malos nya olonga winga ai fika ku iai ya ai fua fo ya kau o me ngai Malaysia Minimum wage in Malaysia as of 2023 is 1,500 per month. I think so lah. Sa paya ka selau afelima selau masinga, which is not really good. But for those for our folk, I masala ko for graduate. Yeah. Paya wasi I kaiminga pero po lua fe lima selau ya e kau ya mal au kosa okay ya la ko ya le se me pole ai al mema ngai each year ya increment nga ya lunga longa winga umingo ngo foingi de lo peo aku le sigo causa ngo ko ki luas furu a fera ka pe ile masinga fa ko fo pang fa pe ava pe ko renew le si lua causa ngam si lua causa de lo peo aku ya wo luas furu a fera masinga lo ka ye pe fa ko fo akava ai causa nga uma le increment ya o mea ka pe ngai ma fa ai sa ola ia Paulo Sao Paulo minimum it depends your qualification it depends le mo lunga por alfa ilonga be diploma degree fa penga it depends because ilava ai si your friend nga fa ko amai kong la onga fa ya onga pe ya kai lua film se la pe ko lua fe ele il masinga it depends ala ile mea ilau fa ilonga lau fas pepanga sa mo e depende lau fas pepanga ke sa mo ya fua ho ya lau pe ava pe ke sa mo diploma o ke la longa la diploma nga pe ya ngale afili mo sela masinga Oloko anga ala fa mo lunga fa ilonga yo ke le fo nga e fiele rent ile month New Zealand ongo selau ka lang sila
ai rent kai lima fele masinga ngai au kamalanga kama sa ora kamanga e fai fonga fare kolu fonga fare lua ai ke la kwe fully furnished ma ngai ale design me umai le se me pole ke de kau paul me ke la kuma oenga au lava lava ai rent au falo ngai lima fen masinga kolu fen masinga a fe lima se lau e vai foi isi rent nga e falo ngai lima se lau ka la Malaysia ile masinga al fali penga se kasipok ai penga se kasi moenga longa winga kala kwa oi fa ka o me afali e fo fuala ile manga ke manga oi pe ko fa ko me ko siringa kau ka ngai kau nga ka le me so o rent fali e fo location me lo ke fi o location lo ke i o le area lo ke ngofoi ile si kula e se la wai e kolu manga kolu vaenga kusa o lesi kule mo ke ngofai ya o fale vanga le pe so ya pe kona house ya pe fale ku kasia o lesi lai ku kamalanga ai la ya va se fale ri olla ngal au mau mea mal au fai pisingisi e ngofai ya o lesi ku le fa ko akakala ya fai fusing ka pe sa all friend masing mo ka fau e pule ako lo kwa le area ako le o nga yeva ai ako le area ako le sawa mai ol mele lo fale e nga saulu mai o nga yela va ai ako le area le o le inkia o la friend na maka fau fa po yele fo ma kwa fau fa ngene fias pe a o nga ngile fias nga yela va ai ako le area si dia like ka fale ya fu waka o fale il ke le o fale kol se la wafe kol se la wafe ava kuskusa ngi sila ka ngofi fa ko fo ai se yo ko si silipia a ko ngai se skaimi yang ko o la fale e fonga far kolu e fonga fale lua male afa longa winga fonga far kolu iva se la un masinga iva se la un masinga ia le falele lo ke ngofoi ai fonga far kolula ai al fale sa fully furnished mal fale eles fale fo eles far kwai au faisi level fale ai fully furnished mal fale or kelle ala o mea o kango ave ese kilia ese kilia ese ya leos fulu nge ka sanga mako ngofoi fale okay ya fale ya ai vai e ole mako ilaki ya lo laku fa siu wede unwa fa siu wede ya ngang pa mai le iva se lau kupe Malaysia masinga musa mas kupe masaya me ngang fa ya ko ya la fo mai IT pe de fa mai no fa never fa ko la fo mai IT pe ya diso. If it's 600 New Zealand to Malaysia is 1372. Yeah, something like that. Pe kasi fa mong kupu fo. Yeah, pe kasi fa mong kupu Malaysian ringgit. Something like that. Which is not bad, eh? Not bad. I believe it's not bad. Yang I okay, yeah. Asasa se la fo mail IT pe ya. Asa okay. So okay. Ya. Ua fa mai ai na tato we vanga mole ne yaso se o alu atu tau mafau fau pole ase me a fai ne ya fiafi fe kau le ya wo ke la afar kolu la afar kolu fe kau le ya ka faso Fou ako ni area ako fou
Nus o pulotu lai no foi le su. So le o ko songa fai ala kamari so. Songa fai a si o ka ke i vai ko wari ko ko ori ai. Ai fa fetai te le lava le tau mafuta mai fa malulua tu foi pe a fa pe a wale fa maria ina tau mai moa mai fa sa vili atu tato e vanga nei aso. Ya, e fes kaimi mau war kaimi avangoa le lol me ka city. Ya, ka ko va ai fuela i el SSR city ya, ma SSR au kwa pekle foi mako wa. Mo terminei fa fetai tele. Subscribe ka ko channel. Fa fetai tele Samoa wompa anga uma mus ma fa so alofa tele atu mo o tau fa soi fua.